Ngelanga ngaze ngachama engiqoqoshile ngingasazi ngabathi ngifuna ukuchama akangafuni ukungiyeka ngaze ngachama ngisentanyeni akangangiyeka ngenhlahla ukuthi leyo ngane le no 3 years futhi yachama kanti futhi wayengakafaki kuyo ngoba sithe sisuka lapho futhi lengane mayisishilo kugijima usisiphemu afika athi wemakoti nanguzo ethi uyamkopa ukehle uthi yena usekhathele manje ukehle ngoba uyamkopa umfaka umunwe lo wesithathu futhi ke wayengakawufaki kahle mayifika uphemu kimi agijima ngitshele kanjalo athi ubalile wathi uwandi udihle uye futhi wayibala laba abancane ngangaye suka khona lapho usisiphemu athi angisahlali makoti nakho ke ngiyedwa lapha endlini agijime nomini bathi sesihamba ke thina siye enduneni sobika lolu daba mabe fika enduneni induna ke impela ke ibiza abantu uhlangane kuthiwa kanje kuye holo kuyokhulunywa lolu daba lengane lukhulunywa lolu daba akekho lo mfana lukhulunywa sibuze thina bomama bengane ukuthi singakhuluma kanjani nduna engekho umnikazi wedaba khona sizwe kahle ukuthi ngempela wakwenzani ngoba asazi asinayo iproof ukuthi ngempela uzenzile hayi induna ithi uthe nje uyaxolisa simxothele kakhulu yasibuza induna ukuthi bathini ke omama bengane kusho ukuthi omama bengane bathi asicululiseki ngoba akekho yena ukuthi simbuze ukuthi ngempela wayikopani ingane zethu ngoba uye kuyibona ingane kusho ukuthi uyayigeza ingane iyafihla ngapha uthi uyayigeza ingane ishwapha ningafuni hlobo ukuthi into engaphambili hayi ngokushuba komama bengane bathi asilwemukela uxolo lwakho baba unduna sicela nje ukuyisukumela phansi siyele phezulu inkantolo soyibikela thina mhlambe khona bomthetho abangasenzela khona ngoba impela hayi sasiphatheke kabi ingane kuphelile ubutshitshi bazo zibe zincane kangaka lo mfana uno 20 years umdala isihlobo sala ekhaya ngendlela athobeke ngayo uzubuthi uthi ingane iqambi wona manga kodwa kanti ukwenzile sahamba ke bazalwane sahamba saya enkantolo afika satha amaphoyisa athi